Kubingelele ngiphinde ngwamukela mbukeli kusimanzonke sekulethela zona ke indaba efika ngaso ke isikhathi uMax ke umfoka amakhanya umtshele ke emadlebeni ezwa laphana ke umfoka ndabandaba uphakela ke umthakathi ukuthi ke phakela umthakathi singahlangana noma yinini ke mfana ke yithi ke kuyoqhuma nhlamvana ezinye ziyofeketha awuyizwele ke yena ke laphana ke uMax ke umfoka amakhanya ekhuluma naye Msalofu yena ke laphana ke uphakela ke umthakathi okukhomba ukuthi ke uMax umfoka amakhanya naye ke uyinsizwa ngakubo lapho asuka ngakhona indaba ke ayipheli nansi ke ivideo yakhe ke uMax ekhuluma naye ke uphakela umthakathi siyabonga ukuthi nje hayi la siyohlangana khona uyabona mawusakhuluma indaba yokuthi uyafisa ukuhlangana nomuntu usazobhaxa abantu wena usazoshaya abantu usayibiza ngesiqhwaga awukakavuthwa phakela umthakathi awukakavuthwa kusamele uvuthwe mfana udlule kuleyo level ufike kule level esikuyo le level engikuyo mina ila khona usuke la level yokufa nokuphila le ayikho level la sikhona thina level yokufa nokuphila mawuxabana nomuntu kule level engikuyo mina mawuxabana nomuntu la zimbili kuphela indlela zokuphendlisha ingxabano kule level engikuyo eyokuqala ukuthi leyo ngxabano yenu ni decide ukuthi ishabalale ibe ivela inyamalale nixolelane mayishula lokho kuyafiwa mele kufo yedwa kule level engikuyo mele kufo oyedwa kule level engikuyo uma ngabe anixolelane anithelelana amanzi aninyamalalisi lengxabano yenu kumele kufo yedwa le level engikuyo akuyona ilevel yokuthi hayi insizwa ziyachama hayi insizwa manjena siyogeze emhosheni insizwa ikhothisane nkosi angikho kuleyo level adlula kudala kuleyo level ngayishiya embumbulu la ngazalelwa khona ngakhulela khona ngafunda khona inkani leyo level ngayishiya embumbulu angiyifundi inkani manje ngiyayidaza inkani manje ngiyayidaza inkani ngikuyilevel kamdasa ngane manje angikho kuyilevel yomfunda nkani angilona ibhungu la angibanga ifebe mina la angibanga ifebe namanye amabhungu la ngilungisa manje amaphutha ngihlawula imizi manje ngihlawula imizi manje ngiyalobola ngiyaganwa ngihlawula izingane irresponsibility level lengikuyo mina uyabona uma sixabene siyabulalana noma siyaxolelana kule level engikuyo asinikezwe induku la ilevel yevolovolo le yabona umuzi kababa ngukade ngevolovolo nkosi yami hayi ngeinduku ngevolovolo nje ngoba le level engikuyo akubona lobunsizwa basemgangeleni ubunsizwa bakwabheka ikhaya ulibheka nganike ikhaya ungenalo ivolovolo uyabona mangabe bekusukela lana bekusukela bekhuluma noma yini noma bekwenza noma yini noma befuna ukukubulala usivikela ngani